Kugeza ubu, urukingo nibwo buryo bwizewe bwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Muri gahunda yo gukingira mu Rwanda hakoreshwa inkingo zemejwe n'Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima. Zirikana ko ari ngombwa gufata inkingo ebyiri mu gihe gitandukanye bitewe n'ubwoko bw'urukingo kugira ngo umuntu agire ubwirinzi buhagije. Gahunda yo gukingira irakomeje mu gihugu hose. Hibandwa ku byiciro by'abageze mu zabukuru, abakora muri serivisi z'ingenzi ndetse n'abafite indwara zikomeye nka kanseri, virusi itera sida, diyabete n'izindi. Niba uri mu byiciro bigezweho gukingirwa, gana ibigo byashyizweho cyangwa se ikigo nderabuzima kikwegereye. Wicikanwa n'aya mahirwe. Tuributswa kandi ko umuntu umaze guhabwa urukingo inshuro ebyiri akomeza gukurikiza ingamba zo kwirinda COVID-19 zirimo kwambara neza agapfukamunwa, gusiga intera hagati ye n'abandi, kwirinda kujya ahateraniye abantu benshi kandi hafunganye, no gukaraba intoki kenshi. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha ku birebana na COVID-19 yakwifashisha nimero itishyurwa ari 114.